हौजिक ब्रेक की मतुंग ताराम नोक्सरी हुएला पाउगी कलमनिस नरेंद्र निंगोंबा मसुना जनिंग थौजा यावना मियोय हुंफुगा मापनदा स्टेट कला अकादमी ने नमसिंदुना थमलकपा चई अमगी यावना अवार्ड सिंग लांथोक्रे हौजिक मखाता पाउ पिजरी मणिपुर की फाइन आर्ट्स की यावना तोंगान तोंगान मलंगी आर्टिस्ट सिंग अमसुंग अइब सिंगदमक अदुंगै कुमजा लिसिंग मसमापन हुंबुद्रानि थोइद लिंकट की मणिपुर स्टेट कला अकादमी ना चई खुदिंग तोंगान तोंगान बा लमदगी खंगलबा मियोय सिंग द पिरकलेबे अकादमी असिगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यावना अतै अवार्ड सिंग अमसुंग फेलो न सिंग सिंगसु हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोगी पिथोकपम थोकलबसु पिथोखिदबना पिथोखिदबगा लोनेना ममांग चई लिसिंग अनि कुनगा मरी की अवार्ड अमसुंग फेलोशिप सिंग ngasi ayuk jen manipur dance academy gi auditorium da pangthopa sing lemnaba thorom da academy asiki chairman su oriba governor ak balana tongan tongan ma miyoi humfuga mapan da lanthokre sai ani gi yamna be award fellowship sing asibu lanthokla duna governor na phongdok kibada academy asi kumjali sing masamapan humbuthraga ni toida lingkat kibada ge status ki khwadigi wangba thakta sakhangnaba artist amasung aiba singda fellowship amasung award sing pirakli ngasi tongan tongan ma miyoi sing na lawrak pa thodang da ma miyoi humfuga mapan da mana sing asi lanthokpa da nungai ba poi haiki tharungi manungsanna young talent award phanglaba artist amana puning huraba solo dance ama utki thorum asida मियाम आर्ट अमसुंग कल्चर फ्रेनिटी की संगनार मम्यूई सिंग अमदे लेंगा किसने ऑफिशियल सिंग सरुया की ngasi गवर्नर ने लांथो की अवार्ड सिंग दे थोइदिंग जम तोंबिदे अकादमी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सापम कुलबीदा फेलो अयकपम इना खुनबदा फेलो जगोदे अकादमी अवार्ड लांथो की सिंगना संगलापम खोगेंद्र हाउरोंग बम सरोजिनी अमसुंग नावरेम हरिमतीनी म्यूजिक ता सगोलसेम तिजेंद्र युमनाम अंगांग याइमा अमसुंग सरांगथेम ओंबी थरोंगान बि लेमनी म्यूजिक की मनुंग सलिबा संगीतन दा संगराय लापम निमाय अमसुंग नामै रापम मंगलेम बाबू थिएटर दा अखाम नीलधजा सुमांग लीला दा पाउसियस की कलमनिस नरेंद्र निंगोंबा ट्रेडिशनल थिएटर दा राजकुमार सनायमा थांग ता दा थिंगबाइजम इबोल बि मेतै वारी लिबदा बस्ती मयूम नबचंद्र लाइरिक थीबा हाइबदा तोंब्रम हाइकोय ट्राइबल कल्चर दा अंगालू थांगमै अमसुंग पी सापुनी लिटरेचर की क्रिएटिव वर्क ता कांगजम राधा कुमार क्रिटिकल वर्क ता प्रोफेसर नाहपम अरुणा ट्रांसलेशन दा खांगेमम इबेतोल फाइन आर्ट की पेंटिंग दा थोसम तोमी स्कल्पचर दा युंखाइबम सना जावबा ग्राफिक्स ता बलिना लाइथांगबम यंग टैलेंट अवार्ड की जगोयदा हैरांग खोंगजम विद्यालक्ष्मी अमदी बबिना चनम म्यूजिक ता गुरुमयुम शिवचंद्र अमसुंग हुइद्रोम पुष्परानी थिएटर दा पुक्रमबम संतोषिनी सुमांग लीलादा थोंग्राम हिरामोती थांग तादा लौरेंबम प्रियादर्शनी वारी लिबदा कोंथोगजम संजित ट्राइबल कल्चर दा सिंया चारुंग अमसुंग यंग राइटर अवार्ड जितेन ओइनामबनी हारिबे अवार्ड सिंग से मणिपुर स्टेट कला अकादमी न कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोगी ओइना खंगलगा लांथोखिबनी हारि सिंगना तोंगान तपांगना तोंगान खाइदोलगा लेबा याबा लमदम नते ए नाउतुने सोरी हौज मखाता पाउ पिजरी सिंगना तोंगान तपांगना तोंगान खाइदोलगा लेबा याबा लमदम अमनी सोसामपुर मोरेदा लेबा सिंगसु लालो तंबाकता लेमिनसी अखोइगिसु लेगदबनी तौबतबु इलीगल इमिग्रेंट सिंगदि लेबा यारोय अपुनबा यूनिटी की पांगल सागतुना नुंसी चानना लेमिनसी हाइना थबक्तगी पोथारबा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेंसस जज अरिबम नौतुने सोरी न फोंदोखरे वाफम मसीरमदम कनबलोब इकल न सिंधुना सिंगमी तामी सरा चिंदन मिनबगी थौरम अपुनबगी पांगन सागलसी हाइबगी वाखलोंदंग से पुरमपाट की जेनेल समनाक्त लेबा सोयबम लेकाय अयांगपली यूथ क्लब कम्युनिटी हॉल द पांगथोकी बथौरमदा मिफम लोय ओइना सरु यादुना मांगना फोंदोखीबनी मांगना मखाताना हाइकीबदे इलीगल इमिग्रेंट सिंग खंदोक्तुना मणिपुरदगी चलहनबिख्रो मरी लेनबा सिंगना पाइखपम थोकपा थबक सिंग पाइखत पिरो अदुगा हानंदगी लेरलबा अरिबा कुकी सिंगना नुंसी चानना लेमिनबा पुन्ना हिमगिनदुना चखोनबा अखोय अपुनबगी पांगल सागत मिनरसी ngasi नुमित सिंगमी तमी चरा चिंदम मिनबगी थौरमसी यामना नुंगाय सिंग ngakta tam ngakta leba yaba nate punna chakhat minaba
होनमिनसी हाइनसु फोंदोकी थौरम सिदगी इकालगी प्रेसिडेंट नावरे मेमा मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन कैसाम प्रदीप कुमार उत्तरा संगलेन सना कोनुंगी कस्टम्स सेक्रेटरी थोक्सोम इबुंगोहल लिपुनगे एडवाइजर पुयाम जॉय तांखुल फुडहिल्स एल्डर सनबीर निंगसेल अमदी लांगोम पोपी कबुई खुलगी खुलाकपा गोलमई राजेन मिफम लोइसिंग ओइने सरुयाकी थौरम सिदा लिपुनगी प्रेसिडेंट टी आई सोमेंद्रो ना हाइकिबदा अखोई मसेल की मरकता तोंगान तोंगान बा यूनिटी लेतबगी थौदोक्सि मांगदा तादुना लेरे येलो अखोइना यूनिटी लेरम लगदी हौजि थोलिबा थौदोक्सि थोलमलोय ममांग दा थोकिबा सिंगसु थोलमलोय ngasi mai thiba mai papugi khong thangba ngamdriba si karigino hairgadi lamdam sida pominariba community singna aikoi haina खाइदोरपदगिनी अपुनबा हाइबो वाखन खनबा ngamdaba sina maram warga tholiba thaudo wathokki maru hunbani masi kanana tholibano hairgadi manipurda khundariba singnani singi isili naw singsu ningtamba tali tapakta su tali asigumba tampham sida thugaina honariba singsi kanano khangwinaba sangi हाइकी सोर्सिया क्रिश्चियन कॉलेज के पीस प्रोग्राम नमते यमदि कुकी महिरोय सिंह स्टेज अमतदा सरुक यामिन खरे हौजि मखा ताबा पाउ पिजरी सोर्सिया क्रिश्चियन कॉलेज निधि होम एकेडमी अमदि मापाउ जिंगटुन खुंगंगा कुसम नरसिन पीस इनिशिएटिव प्रोग्राम अमदि मते यमदि कुकी महिरोय सिंह स्टेज अमतदा मियाम मांग सरुक यामिन खरे सोर्सिया क्रिश्चियन कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर आतोम सुनील थादोरपसे रोलमन फोंदोरपदा निधि होम एकेडमी की कैंपस पांथोखिबा प्रोग्राम असी लमदम असी थोलिबिरांग असी हौरखरबा मतुंग द मिते अमदि कुकी मैरोय सिंगना प्लेटफॉर्म अमतद लेमिनदुना पांथोप थौरम अमनी लमदम असिदा तोखाई ताबगी अमसुंग तानिंगबगी मम्मी सिंगना अवोनब कया पुरगलिबा सिदा मपाव जिंगतुंगना मैतै कुकी की हारमोनगी वाखलोल अदुम यामद उत्पंगमदुना कम्युनिटी अनिमंगना इंगना सिंगना खुंदा लेतादुना हाइबसी लांब फंगरोदबा मंगला नती हौजिकसु ngaktuna ngakpigani हौजिकसु ngaktuna amadi yokhатuna amu hanna ingsikpa purakpa yagani haibadi utpangamle hairi शेरवलसिन मखा तारदुना थौरमगी मनुंग चन्ना कम्युनिटी अमदी मेमोरी की सिंबल अमा ओइना मणिपुर की सिंग अमसुंग बेली दा पीस ngakpiba अमसुंग रिसाइकलेशन की पाउजेल पुदुना चाही हुंफु हेना थबक तौर खरबा मसागी चाही चाम सुमना तरुक सूरबा रेबर पास्टर आयुना पीस स्टोन माइखुम हांगदोकी थौरमा सिबलु सिंखिबा एएमसीओ की प्रेसिडेंट रिवर एम साइमन पीस स्टोन असिना लमदम सिदा थोलिबा सरांगनब सिंह असिगी मरकता मणिपुर की मियामना तंगदु लेताबा हंगोय तुकचनबगी थौंग लेपा अमसुंग इंगना सिंगना हिंगबा पामली हाइबदु उत्पंगमले हाइकी थौरमगी कल्चरल सेगमेंट अमोइने मितै कुकी नगा अमदि पांगल मैरोय सिंगना तोंगान मै सही जगोय उतुना अमदि ट्रेडिशनल फिजोल सिंग सेतुना स्टेज अमतदा अमता ओइबगी मसक अदु उठकी मसिगी मतुंग दे यूनिटी ऑफ मणिपुर हाइबा हिरम द सोर्सिया क्रिश्चियन कॉलेज की मैरोय सिंगना अतेनबा ड्रामा अम उठकी थौरम अदुदा सरू याखिबा रिटायर आईएएस डॉक्टर आर के निमायन फोंदोखिबद लमदम मसिदा तुंग कोइगदब तंगदु लेताबा हाइबसि लमदम मसिगी मपानदगी लाकपा मियोइसिंगना सेंबा यारोय तुंग कोइबा तंगदु लेताबा हाइबसि मपाउ जिंगतुन गुम्बा कांगलुप कयागी इमुंग मनुंगना खुंदारिबा मफम मसिदा लेबा मियोइसिंगना तुंगी मिरोलदा अमना अमबु हांगोय तुकचबा अमदि वायलेंस की थवोंग सिंह मखाताना चथा हल्लरोय हाइबा वाकलो लेरिबा मफम सिंह असिदगी तपना संगत कदबनी ना सिंह नमिते यमदि कुकी कम्युनिटी अनि की मरकता ब्रिज मेकर सिंह ओइबियो मसुंग चाकलिबा मयसी मुथनबो होनबदा थौदांग लबियु हाइकी एमपीएससी मेंबर वरम डॉक्टर लोको पुनिन्ना लमदम असिगी पुवारी द चिंग अमसुंग तमगी सेमिलोन कल्चर अमदि मरी हाइबसी मतम सांगना लेरकलबनी मसिबु अखोइना योखनबो होनसी हाइकी अनौबा एकेडमिक सेशनदगी योंग फिना मैरोय सिंग यूनिफॉर्म ओहेलसी एम सोमरजित अनौबा एकेडमिक सेशन लिसिंग नि कुनगा तरु कुनगा तरेत तगी लमदम असिदा साजबे योंग फिना मैरोय सिंग यूनिफॉर्म ओइना सेनबो होनमिनसी हाइना सब कमिटी ऑन स्कूल यूनिफॉर्म योंग फिगी कन्वीनर मयंगम सोमरजिना फोंदोखरे वाफम मसिंग असि नुंथिन पुंग अमरोम ताबदा कैसापात लैबा देसाम की मयालोय सिंग ने एमसु एमएसएफ देसाम केएसए सुक अमदि
Triumphs Mahiroi Loop Taruk Asina Punsilaga Semba Subcommittee on School Uniform Iyong P na sinduna pangthokpa paugi mifamda phongdokhibani. Mangna haikibada Mahiroi Loop Taruk ki miyeng makhada semba Subcommittee on School Uniform Iyong P asiga All Manipur Recognized Private School Uniforms Association AMRPS WA Thobal gi Private School Development Council PSDC Catholic Education Society Manipur CESM Bishnupur District recognized the Private School Association BDRPSA Amadi CBSE Affiliated School Association CASA ga punna ngarang mifam paltuktana iyong pina mairoi singi uniform oina sisinabagi matangda khanane nakhi mifam aduda resolution ani pass longminakhi Ngakpigani mifam aduda resolution ani longminakhi resolution sing adugi academic session lising ni kungatar kuntaret tagi school uniform manaba phijol asi yarima kai lamdam asigi iyongda saba phina sizinaba honaminaba amadi hanadagi hauna mairoi nupi singna seliba phanek asi lamdam asigi iyongda saba phanek sungsoi soidana setpa haiba warep lokhi hairi Governor na Barak Best Festival ge organizing committee ga mifam pangthokre Governor Ajay Kumar Bala na mari subay state level Barak Festival singani kun ga mga organizing committee ga ngasi Lok Bhavan da mifam pangthokna festival sigi budget program schedule transportation promotion na made Barak Festival na istera sida tourism ge puning kamdong na singsinga ge haibna singba wafam kaya khanakre hari mifam adura chief secretary additional chief secretary administrative secretary sing Senapati ke Deputy Commissioner Amadi Superintendent of Police na singba miyo sing saruyaki. Taas ki tara gani thoy ki tara mari phawba state ki thak pangthok kadaba Barak Festival ki mari sube edition na si Senapati district ki Jili Poda Heritage in Harmony haiba theme da pangthok kadabani. Festival asina mafam asigi ina kulba cultural ta festi miyam da utuna lamdam asida tourism ki puning sing sinaba pandam thamli hairi. Manipur the Debt Recovery Tribunal Amalingkat Pio. All Manipur Bar Association Ambane India Lenga ki Ministry of Finance ki Makada Labor Department of Financial Services ki Secretary da Ibasirul Thadano Manipur da Debt Recovery Tribunal DRT Amalingkat Pio Haina Pungdokre. Sirula Duda Ambane Indian Subcontinent Manipur Sikwadigi Lairaba State Amani. Lamda Masigi Oiba Resource Industry Singba Matiksana Late Masigi Matakta Manipur Gimiamasi COVID-19 ki pandemic Amadi Kumjali Singani Kun umdo digi thorli irang asina asuki matik wahale lamdam masigi semilon marai chai thare amasung miyam na hingna ba pambai thirakpada masa masa gi business tawna bonar basu mai pak ta badagi khudong cha da kaya mayukna duna leire lamdam sigi oiba DRT leitabana manipur gi miyam asi yawna wabani masigi matakda miyam na DRT gi damak mapan da chathuk chasin tawbada khudong cha da mayukna ri DRT leitaba sina recovery of debt and bank Corruption Act Amadi SARFAESI Egna Singba Maruiba Financial Recovery Law Sing Mapung Pana implement Toba Yandre. Maramasana Manipuri Oiba Debt Recovery Tribunal Ama Atu Matamda Linkat Piu Haiki. India Masung Russiana La Loliti Tabu Hena Pak Tok South Tonaba Semilon Mari Pagana Batorang Sing Putokre. Russia के President Vladimir Putin India लातुन सरुक यारिबा India Russia की कुनगुमदो सुबसई की समिट असिग मरी लेनेना PM मोदी अमसुंग Vladimir Putin याउन लेबानी की अमरुई मिसक यान उनदन वारी साबदा लाकदोरि बसई मंगा असिद India अमसुंग Russia की ललोलिति की ओइबा थबक हेन पाक्थोक साउथोनबा अमसुंग सेमिलोन की ओइबा मरी फगन हनबा अनोब थरांग कया पुथोक्तुन खन्नरबा मतुंग वाफम कयादा यानबा पुरखरे हारि Wari Sanabadu the Nakalani Mona Haxel, mobility Amadi, people to people exchange Yaunatongan Tongan sector Kayada cooperation, Piduna La Kibadu Hena Paktok South Pada Yanaki. Masida Natana Wari Sanaramatung the PM Modina Wangang, but the India Masung Russian Kusam Naduna, Eurasian Economic Union Gatu Matam the Free Trade Agreement Kuyak Pinana Batarang Torgani Haiki. PM Modi ne makata aduna haiki bada President Putin in the other lakpada malem gi mafam ke adagi Ukraine lan gi matang da wang kya hanarli masida Indiana haiga da badi Russia amadi Ukraine gi lala asida Indiana kaidaunung da neutral oi haina phongdok kibada leite
India di matam punamakta peace ki misang de lay haiki. India masung Russia na critical mineral sector da cooperation biduna lakliba sisu hena pakthok sakthok handuna malem sin batungna laiba sina khusam na duna sector asiki supply chain hena pakthok sakthon bada yanaki. Laiba nagi oiba bilateral trade volume asisu sahi amada US dollar billion sama yohan bada yanaki hari. PM Modi na laiba ani gi semilon gi oiba road map ki matang da wangang duna India Russia gi economic partnership asi amuke hena thak wanghan ba haibasi laibak anima ki priority oire haiki. Russia na India da pan ba lehendana thau pikhi gani Putin. India na Russia da ki thau laiba gi matang da US na India da kana pressure piriba sibu target torduna Vladimir President Putin na US administration su Russia dagi nuclear fuel export import tauba leptri karigidamak India na de Russia dagi thau leba lepu haina kan pressure pi buno haina phungdokre Putin na hai India amasung Russia gi marup oibagi mari gi sahi summit asina hena phagad hanbaga loina na India da Russia na makhata na airport na amatta lehen na thau pigani India gi sakot thaurang da changba amasung energy gi mathau taba oil gas koila na singba polam khudim Russia na supply tawgani haki man makhata aduna haki bada US ki administration na India ki polam kaya da awang mutare thamjin khibadu maram sade India na Russia da ki thau leibane Ukraine ki lalasi na koine na phan tawi harbasu Russia da ki US amadi EU na European uranium ngapigani US amadi EU na uranium LMG amadi atopaka commodity sing leptana import tawriba sina misang mikhai nai takpani haiki Lairig official record sing the British ke lenga po singi mingda Lord hablibasi lokthokadabani MP Sujit Kumar Laibasi the Mairo sing tamliba Lairig NCRT ki publication lenga ki document amade official record amasung website sing the British ki Viceroy Governor General singi mingda Lord Haiba title hablibasi India na chai humpudraga manga hena ningkha tamlaba matung phawda koi khudimakta colonial gi oiba wakhallo lehna bo hona baga chap manai maramadun haribat title asi lyric amadi official record sindagi lokthokadabane haine BJP gi MP Sujit Kumar Center lengak ta taksin kre mamang sahida lambi gi accident da mioi lak amaga dasmi khumbudraga tare sikhi Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari na Lok Sabha da mamang sahida lambi gi khudong thiba thaulok ta mioi lak amaga dasmi khumdraga tare sikhi haina phungdokre Nitin Gadkari na hai mamang sahida lambi gi khudong thiba thaudok da sikiba mising asi kumjali singani kunga humdoi ga yengnaru bada sada ani dasmik ahum rom hengalaki chai amada lambi gi khudong thiba thaudok ta mioi lak amaga sumna dasmik Mudra Teresi ki haibasi numit khuding lambi khudong thiba thaudok te mioi samari ga marifu manga sire haibani masina marum moraga laiba sida lambi gi safety amasung atopa section thorang hena section na lokhat pa mathau tare haiki airport singa sarang na batholi basil loisin magi mami uba phangdri DGCA na pilot ki duty room sing kom thora kre flight listing ma rom cancel tauki Laibas ki khwadi chaw airlines operator ama oriba Indigo na makhoi gi flight singi oiba operation da khudung cha da kaya mayo narakpadagi hokhiba numit humni mari niya sida matam chana amadi safety protocol nga na operate tawbangam da badagi flight kaya cancel tawduna lakibadu ngasi su flight listing marom cancel tawduna laibas gi airport kaya da chauna charang na bathoki hairi Indigo ki crisis asilenga ki monopoly modena thon bani Congress losing Rahul Gandhi ne leba se tholi be Indigo flight ki operational crisis asilenga ki monopoly modena thon bani haina kan mong de yaning de bphung dokre Rahul Gandhi na ki bada leba si sector khodimakta leiriba BJP ke lenga asina monopoly ki thabak thawong sing layanduna operational efficiency lehendabani masina maram waraga sector khudimukta leptana marai chaithar pa uba phangli haiki civil aviation minister Ram Mohan Naidu na handak Indigo na ano flight duty time limitation FDTL khangawdana implement tawrkibadu matam chadi haiduna tholiba crisis asi loisina awangba thaki mifam pangthok tuna khanari haiki
Linuka Sumina Miss Nagaland listening kunga mangagi crown locre. Hornbill Festival gi saroga mo na koima da pangtok Miss Nagaland listening kunga mangagi grand finale da Linuka ke Asumina Miss Nagaland listening kunga mangagi crown lobangam kre. Ibena sa Nagalengi Beauty and Aesthetic Society na Department of Tourism and Higher Education ka khusan maduna sin kibani. Ibena sida nangalegi naha oriba talent ke anasaru yado na Hornbill Festival gi phajarba mawong matau adugi matakta culture amadi creativity inot ama hapangam ki. Linuka ke Asumina Miss Nagaland lisingani kunga mga tabangam ki badanatana Miss Multimedia amadi Miss Talent ki title sulobangam ki. Mendalia Nona Ahanba runners up aduga Krishna is Yepthona ani suba runners up ki title Loki. Sigalone na lojaring asipungba huyelam pau se di khomjinjaba maroi pau sing khwai purang pu amuka hana khurumjari.